nanda kamu dengo na beka birmo na kakunin do dalata mo ko na bebu kikina do mumbula. Iya. Kini katulungo na bukatalingan na maraw. Kaya mo ni mate. Sombeka na ngono ngora bakila tunan dende rarawa el tube kota se sa el beko na. Kande tube kan do ngono singa tu tatau. Sawat ang tuna para itu kan isulu. Right. Kasi ito niya pal numpa kasam sa para itu nga no microscope. Already ko chicken ko kasasi niya pala tagsa numpa kasam. Iya, napa kami minakaliya mo ba iya Baker's Fresh breakfast crackers? Ano mo guni bito koni and kami sa marami tayo talaga nanda nga mo dem. Ito wano ni minakatian ni. Nang kita ni mataka nanimite kon kami na ndo kolori mengaro ni nang lawni ngonsa. Dela sare. Naro ni ado na bibakadal kaiso. Kami ni manesa sa farraon lisu butale kakuna bitaw. Damuri binak na lawni ngonsa. Vivi nga ena to tole bakoro takibi. Dono bina sara. Ang daw musin na ulum. Mas maro. Baka musin ta na uta. Iyo. Oy, ko ba salta ita nga rebel nuwa ko tun debut. Nasa piko. Bakal ka mo tanga na mo kino na la ka. Ka na bakla nindo ka na tingnan ngomu. Ne ko sa sa larotu. Sento ito ko. Ano ka? Bakal nung. Iya Iko na bubu ni tamata mga turi bola ni buni wani man man chukubi. Sa bunu ninga. Mata ko na nang bola tabi bakal nung balite sabi kenda ni saba ko sukusa. Ene ko ni so kenda balik kenda do bakam beta kenda ni miru. Kako rin do ko to sa ngamin. Saya ba? Iyo. Saya sara. Kako na bakam bedan na mir ni uda. Dharma ko mena nung sala. Me bakaya usan dharma karotung. Usa mo tungo. Ya ko ni minakatian bi kemni ka sarah bakam bimbital sa bi kemni na marmatina na do balikuro sa nambuto to na bakay kami bakarotung ko na bakay kami. Bi kemni rangone. Na numati ko na serek. Hindi man dali ba sala bir na lubenda. Kemuni na lubenda. Rawanda ke beb sangole do na bunu na mo to tau beta ki. Iya. O sela ko mande ki. Right. Iya. Ta, o kero bondo bas mo ngole ri no bito kan. Iya. Tukuna tiko na puno laki na lebu na ngoni Israeli tiko bida na bagsaw. Dono Dono ba na non rai tuku may berto na police force. Right. Posted tiko na ken ritam. Baleta na da Police force sa matibon. Mataygo. Kemuni na ngoni ni singdo tataw. Right. Ken karuan ay tumutumbu. Ni singdo ngaron na munita bi mo nindo bosa. Singdo ngaron nir na ngoni. Ena buku ni nanda nana magichul. No mo tuko ni tsinga ngor membaletir na ngone don na tabale ko menakor kito kala sabat. Thomas. Daw fata tu na panang bembe. Gondro kala sili mo baba. Kasi ni baba teman relev. Iyo, panang bembe. Dara kala istri nga melo dari primary. Kan dua. Oh, no pamulit sa kanibit tamin nabi kay parang sa may tamin nabi Thomas. Aman dua sar ko. Nabalip sara magkumbunan nanto parang tumay an nabi kami tatok sa. Baru baby kwa. Panang bembe na matagalay. Buf, pandrang. Sangkai darum bitu kan panang bembe ni ata dono na gaya na speech, the speech. Ulu tanga ni speech na wala ni risa so kandar sa sini tunan dortang na bembe. Madua. Nanon ramar roi na Iyon saya na examination. Na bitro examination should be abolished. Mesa kako na bitro. Ando ngon kamo sama. Kaya kay kana naman mo ko. Bisa sing bembe. Ay manda. Ese mesa de una external exam. Iyo. Ase makausar se primary. Iyo. Ana numa na matini tu mesa bili bin external exam na Fiji intermediate. Bisa bili bin exam sa taka na bembe. Saya meta kan annual. Mani ngole men na visi oratory contest na speech. Iyo. Sa mani ulutang ichipe. Ngay bakam isa silang tu me kornivoli. Examination should be abolished. Examination should be abolished. Yutu ko na nga nibi ko. Examination should be abolished. Examination should be abolished. Sa slang tu kima misa irna. Marawi ko isa sila bitaro. Irsan dikit Irsan dikit. Merna oratory contest. Irsa kilir cukup. Sama nita ka chukuna pana bimbidan matakalili sa awochi na wandre nga nita pale mo Thomas. Awochi ket sara na wandre. Gay rito ko andan marama abasu. Marama nindi o ambali ka nadan. Marama ko to wandre nga walito ko linga. Rado lili tu ka na wandre. Kani na nang gatom pe. Sondo ugu baka me penji tu na penji tu. Different colors. Gay sa tukuno ko be ambali ka. Please ambali ka. Sin mo ambali ka. Ewa sa nambele ka nito mga ulu le baka tumbuni nga. Taga tumike korvil na panang bembe, batake na slenya examination should be abolished. Gaya tukuno ko be ambalik ni sarre din nga ambalik. Please ambalik. Give me that rubber band. Give me that rubber band. Isin mermo ambalik ko ba? Tamasi. What for? What for? Guys, sa sini kilaw tamasi mi na baka madal taka baka ambalik ka. Ni kani panang bembe. Guys. Kasi ka na bitaro. What for? Tamasi what for? Maka me kanina ba? Simple nga ka Thomas. Ambalik ka. To make the examination should be abolished.
Kasi kinala taga mana bebe. Mana bebe. Yo, for. Sini kalau tahu masih tahu itu. To make the examination should be abolished. Turang yang kaya maramam. Sana may dapat talaga kaya nan dendeng ngamu dengu. Kita bukan ini maro ta kana bito ko ni binaka ne Baker's Press. Breakfast crackers. Ayaw mi kang galong mula. Rocks na muta ouch mama. Engo delos Ni kakak. baka dengu binaka. Ni kalong ata ni maraw tiko. Samode.